Janget langso Baptist Church along Sadlang ki undu natuma phan amana pengipi. Truck pen bike ka chitong job adi malong amat bangkit hom apran kedang. Krong plia to wara puthak iko ingtia rong along lamki ke klang. Bhom kurani kang sama kardom nali tum doana phansata me nili sami juli pepe hen bana pajereklo kardom. Pine bertang ton pen chethana mixena. Nilip constituency ke parlo koila matia hawar jang et lang so Baptist Church along oveki mia tuma phanla an so se akang to yang deng along an ke Charlie pen keng kam ke me ka che jordun thek bom jia phan ning ka perung la pen aning ka patheduna jaimek mate HSLC HS la pen BAMA ki undun tang atuma phan pini jakhong project loni phai ke parni ada por phai ke pen pangcheng ponsi mondoli pen amana pen ki bipon loke Charlie ke thek ke rehen lo muni ra tuma jakong loke thek re ave pulote non maloma kai ke munit ma rekta e hoga bang vede ta hai lason si jang et lang so Baptist Church mondoli adon tin a hemalongta non ke loke Charlie ka ve pen hemdulun boke ave pinlo anu tienta loke Charlie repsi dolo la so pena jo satlangang thekalong ke mega chepalong dona tum anaphan amana peng pipon bangsolong BA angdeng ki unduna tum lake Edison lekthe Alisa teron pi lapen Serlika ingdipi lapen HS satlang along ki unduna tum lake Devindro Hanse lapen Promika terangpi lapen HSLC satlang along ki unduna tum lake Huntima rong pharpi Vishal tokbi Anamika tokbi pi Gladson rong phar lapen Wellington tokbi lapen nakaddo ka bangke batuma phan methang karbe khelong amana peng ke dunai apoho lapen ason jang et langso pastor Prodip tokbe hin pensi aname hirjumi hang bidum pen nong e setami pi bajurpo labangso maya long karbiang long atoganu nong nam ka chathang plong lun sepo Matthew rong pi penta lun tilun pen hirjumi ki pi lapen achara saile claim charli seta chapaduk kru pensi claim charli nangji ansi longji lapen methang kereng ato warta longpopu ning parongdon bi lapen nili jangalang so long pastor lo lasi pini nili tum jangalang so baptist mondili long lapson si loka Charlie atuma phan lapson se arna ma hirjmi hang piar ni lo athe metric ke pass atum lapen BA ke pass lapen higher secondary ke pass atum phan nili tum bang sir cap abang phu bang phi atum do lathom phan nili tum arnam a hirjmi hang pilong lake arnam nilitum afan kanghon kethe upen potlo lasi nilitum pini lapon chot kali nilitum kebang jilangan stame lapson si nilitum lapson arnam fan kiru rap ji fan nilitum man kandang stame lapson asai kideng pan fan nilitum chi sikon pastor pen ning ke pathi duna lam ke than ke ajara saile Charlie sita ning theklong ning arong chen lapen arna ma phanta cheting ni pon pedet nangji lapulote morni si athe ke me longpo pusi lamthe jaipon litum por hibom non lapen nang likum ku an ang deng si ke piliji ma ko dak an sinang liki jong yi ma ko dak an sinang liki piliji ning hang ma nang litum por ipon bomon lapen ong dong aja tum ki Charlie kang ton kok alam the lo dak du aja tum ijir pu pi tum ki than mangi hala tum mangi nili ke por hi ge athe nili por hi uji ning hang sita goreng war sai ke long nun de pen bosini ke por hi sita alebi la pen ke por hi tang tum aja tum ke chi than mangi goreng war sai long de bosi hala ke por hi bom tum an isi aning ke PPE ason do kok la son dai li thek long asila so bang kalidera ilitum ning chipurung polo nang lapet mun an ben ili Charlie lo nang ilitum phanda muisi awar side uji ilitum phanda ko pini kelong ji awar side uji lapen la pini asakuri mante ko pini kichuklem iason longji mini po ning ke hepen logle ili ke Charlie nang gi lo pukali konta ilitum mit hang ader phan ke cherai komi phan ilitum ke Charlie ke kenang son labang so maya long arna malampen ningka chapa plipon je phanpura komolson rong pharpensi than pondo
Bible along Ephesus ang ding pitrok ang ding su isipen hinia long pen en ponsi ove kimia tum lo ke charlie la pen ipi ipua phan man peng ka chipia lam the than pa jermi pon koila mati pen samson ingti karbiang long live Pini Arni Tili, Deephu Police Station ka parlo, Birla Presbyterian Church sa Thengno along, ihum bai ka phan, truck ka patong ahir kang tangra ka jok at di malong amad, bangkit homatum, aprandam juilo. Nona kai, pirthe long kap here memen nai pulote, gari ke vekta isomlo. Nang li gari ke vek chere sitame, arai borai lapen kapre ka tumabang, gari ke vek, nang kachere dunde dera jok, kisung dunang lapuson satami, mandet tahai. Lason si pinier ni kang sampor phai ke thomalong Birla pen upper habjan kache lenga towar krong thom kache tok anparta Birla Presbyterian Church thengwalong bai ka phan truck ka patong jok adimalong amar bang ke thom aprandam nang juilo bai ka phan ka patong truck number lake AS01DD 9654 lapen bai ka number lake NL07R 2744 henlo Bangso ka tonga putha ke thekdun long atum pen ke than pona tengke osu inut lapen banghini ke ake theatum pinso inut lapen arlo su inut bike pensi adona ra bahem kache dam ta hai pusi nang pachini মই ইয়াত মানে দোকানত মানে পইচা অলপ দিব আছিল হা 60 টকা দিব আছিলে তেওঁ দি থাকোতে মই চকলেট 10 টকা দিব গলো চকলেট খাম বুলি এতিয়া ৰৈ আছো এতিয়া মানে কি কৰিছে বাইকটো মানে হেফলৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত মানে ট্ৰাকখন হেফলৰ পৰা আহি পেলাই মানে মাইকী মানুহ আৰু 3 জনীমান আছিলে তাৰপিছত বাইকখনৰ লগতে একদম গ্ৰক কৈ কৰি এটা মানে সুচৰাই লৈ গুচি আৰু 3 জনীমান মানে বাচি গ'ল মানে একদম পুৰা তাৰপিছত মাইকী মানুহজনী একো মাত মাতিবলৈ সময় নাপালে আৰু মাইকী মানুহজনী যে স্পট ডেড হৈছে বাইকত আছিল নে এইটো বাইকতো দেখা নাই কিন্তু এইটো যেতিয়া গাড়ীখন পাৰ যেতিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখিছো আৰু এতিয়া দেখা পাইছো গাড়ীৰ তলত বাইকৰ হতি মতা মানুহ এজনৰ সৰু ল'ৰা এজন দেখা পাইছো স্পট আৰু বাহিৰত মাইকী মানুহ এজনৰ ডেড বডি আছে নহয় তেতিয়া নেকি বস্তুটো গাড়ীটো যেতিয়া মানে বাইক এইফালে পৰা আহিছে তাৰ লগত মানুহ আছে এইটো মই ইমান কৰা নাই কিন্তু মাইকী মানুহ আছে নে নাই গাড়ীখন যেতিয়া ডেড বডিটো মানে মাৰি পেলাই যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখা পাইছো ড্ৰাইভাৰক ধৰিব পাৰিছে নে ড্ৰাইভাৰ ধৰিব মানে লগে লগে পলালে মই এইফালে মানে গাড়ীবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি যাওঁতে মানুহবিলাক মানে গাড়ী জাম হৈ যাব বুলি কল কৰি যাওঁ মই অকলশৰে আছিলোঁ কোনো নাছিলে তেতিয়া মানে ড্ৰাইভাৰটো সেইফালে পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰৰ লগত হেণ্ডিমেন নাই নেকি হেণ্ডিমেনটো দেখা নাই কিন্তু মাত্ৰ এজনে আছে এজনে মানে এজনেই আছিলে কিন্তু তাৰপিছত মানে মানুহটো দেখা নাই মই যিকেইজন মৰিছে তেওঁলোকৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নাই মইতো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিবা খবৰ পাইছে নেকি যে কিবা চিনাক্ত কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে গম পোৱা নাই একো পোৱা নাই গম পোৱা নাই দেখা মতে তিনজনে দুজন চাগে এতিয়া তিনজনে আছে Bonta birta ke tok mama por hot an ke apran ke dam joya tuma phan klar dak pen pang thek thelang bonta ki thitang ar puma bangke postmortem aphan DMC chalong pondetlo harpu truck driver atuma bangke warsai kimi chu NC adima long pen ka joya jo nepdun long lederlo news report Karbeng long live Mohendi chua ke parlo iko ingtia rongalong krong pliato wara puthak lamki ke klang la sojok iko ingtia ronga sarlapen meka ratum chingrum si lamki ke do vekalong lelong kahum ridam Mohendi chua school anongalong kedo iko ingtia ronga ratum kedam tang pinnangana ningkan mate krong pliato war kaselam ji palam aviang kopen labang sorongalong check ingchin pen chenglok inglong ari rasai claim bomlo Bonta nona po rongara ratum methanga longle pata ka cheklem dam ja huda bangke paklem long lesi pang thek thek thetum longle pata mate rabang so longle along amen che thabdun derlo lasi puthot rongara tum sai chuti ki bom along le long krong ple to warnang kilepen anot kapre ka bang phu amen ka che thabdun thot abangke chok che la pen che don dun thek the puse hada arongara ratum pen ningje itum kini dak from tharang kang mate monejwa high school nung lo mentun aning kan dupik lo dak etum rong ki seng mante dak rong lo tum angki do la so area lo rong ki thagrep lo dak e koing ki rong kusi dak bangke nitum pan rong asa tum nang tek lo tasi dak bangke nitum tekang hin ka to ita tasi e thepik pik lo tu melo hem kini dak
sujauh tu ulo cek bar cek lo hukuat kagan dam tang te non nengkan sini ke pampiden masih ram dulu kami dak dang litum forbe ke bang yalam ke thang da bila kalau so nitum cek la tem rong ang plot ke thak bang ke forbe yalam ga bitna kita itum non bang ke forbe nitum area ri ko inki rong long bang upload bang pilo kita dak bang forbe upload bang nang lelo dang sarvi lo masih il tum tamat halu dakil itum area long posil dukok posil tum ta sabe sa the rong so tum pen dak don khoke bak dak kiseng mane dak asong long ki dudolo ama sino no bang kitum forbe la mar long pen masin tum ta sabtu tu make lo product tanong lo si ini konsilon kingdom target heading to bench kingdom rala halapu ekoi ingtia rong asar sona ingti penang ke pachini dona tengke labang solong leke ekedam tang penang na por pen tame rongara ra tumsi sai chuti kibom lasinon krong plia towar nang ke lepen anut ka prek long le nang ka cherai dun det ke chokche lasinon prabjin pen rong asara tumpen chingki nang chethanang ji lapen jongsi chingki chethana phan bangwe pulote ka che songa sai sita deng nang kok popusi ningje so kabjamang ko kalahan lo ladak main cho high school anu along le aput alam lasi kado kawe hakko banadak kado kawe checking hin kado kawe tadolo lasi ladak kota bonai ji purong sor ke penangana council anda lelo office eta ladak bang cancel le rason si theklong lo lasi na moi komani si chethapat la puson si ni tum chini lo lasi komani sabang ke chethapat abang thu ustame alang li ta chok ke delo kado we rong sor khan bat ko selang li kam claim lo lasilada ke komane bang fujong si ke claim do pusit pulutang ke rongarat penke ke khamke din phan ke dake ekdom redil kai ke ta lasi komane bang fudo pulutang te ikoing ke rong sarfang ke chingwai phansi ka tuning riglo bangso ka homri damalong raja singti anan rongpi babu rongpi bibison ingti sona ingti gb amrit taro sgb lapen ksa manja rotum chetongdon News report Karbi Anglong live Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arlo hakko pen kido lapen non puanta kido krung khasia korte to maphan nominated MEC kipi vegjipu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rongkhang kaningje kong aphi pinernia ka prek ke che ke bea so phan kipi darajok jasamet aning duk chepaklang ponritti an parta khasia khei pen nominated MEC candidate UKP open ke jongpon non urmi arnisi chingki chingwai dam jiba ka che sik ke dopen patumi dikesi men matini phaner kebarni nominated MEC seme padenga chaime thek lok pen jasemet ningduk pen amrichin thong press club sai hemalong pherangkya mai kangni pon khasia khei lapen karbia khei ke hako phusar benta korte murti pusi chekamdo kecho ke jun ke do ke thak pen chenglo katiki kanghoi anta claim rapet dam rapet Karbi Anglong arlo ke do khasia khe tumke Karbi khe ke do ana tuma phan ke a iga khlenga sonsi pinier ni anta hok pon bomlo tangte pinier ni amumara phan ka chelang nang ja pora hot kelang kapang kren chot kadisi keber sitji kabor ike ke me senalam the kaliden areng ke logatum bharat kachari bomahut Krisir Kebra Thongkebra Pho Mate 1935 partially excluded area under Government of India Act Lapen Krisir Kebra Phokebra C Mate 1951 November 17 United Mikir Hills and North Kachar Hills District Kapathira Hurpenta Khasia Khetum Karbi Anglong arlo tulo Lapen indigenous akhai binong lo Konat nepen si kebe buke kali binong Karbi Anglong Autonomous Council pinier ni an Troxy Kebra isiarta dotang lo tangte khasia khe phan kopia joine kopia the mate kosona kamathasi ruling party ticket ki PG kali nominated MEC ang hoi anta pekun iderno lake non ke dobong Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum UKPO phanlam kar pivek nangchi ASDC CPIML Karbi Anglong kacharia hot Krisir Kebra Sirkep Kep mate 1990 malom Karlin Mukti aphan Forest Board Chairman peklo Dr Jayanta Rongpi CM ki khibo mahot Lasung bong party kache tontia jok ASDC CPIML kache thakahur puthot Queenston aphan Forest Board Chairman pek thulo Lason tak thaksi sarkar chelar bomahut puthot Piuston aphan Border Chairman pek ponlo Dr Tuliram Rongkhang CM ki khike chenghut bontame nominated MEC ang hoi piniar ni anta khasia khe aphan pek pon pelang
nona pora hut khasia khetum Karbi Anglong arlo constituencies ner kebalong ke do ke thak hemrit thir pami lake amri chinthong socheng amreng socheng thenta singhason korkan thila ben lumba jongalong ke do che thak seta dolo lahai khasia korte atum phan labang ner kep a MEC atum kelang charia kenang sor kalima muni da phan kaddo kawe pangrupe ben suri thong kep a voters armu dotang lo lahayara tumke nonating lote jangre so sonsi nang planglo athe apia po mate Karbi Anglong Autonomous Council pena sapta kelang kalana thek longli apia po tum jongsi asumara tum phan lana lahon he pulote asumara tum ke do ke thak pen chenglok kamatha anta preklap khangjangji laben langbi si a ok abeng chingtip seroya salam the nang plangden tribal a khei mate inglong a khei anke equal rights equal opportunity ke longvek nang jia podlo setame Karbi Anglong Autonomous Council kachari anghoi kangnia to muntipa mera khasia kheta nilitoma bong solo pulason mathara non ke bang journey penke latuma phanta khei kang thima pot emethang alun alam ki doan pindeng support pen chenglo ki thip kardeng karkri ka phejo anta non pu anta klempon bomlo lasila hai art and culture na thu an so se ka pangcho na jakong pidun pen dorope thagra pera sonte pusi penang kang thi kang chap thega tu mate intellectual person atum ningjerin ti to non puthot kiram tang ani kan 1951 pen Karbi Anglong Autonomous Council ini ada pen penengan ningkan toxic ra hini kan teng tang lo lasila an ajak ding pi pen tame itum dak si ya khaya phan nominated MEC piniar ni antame itum longun elang lake kechok che komalo ni lake ratum sikini lo lasi kiram tang ASDC pen CPML atum kacharia gut mate ASDC arni agut halas gut Dr. John Torongpi CM kecho gut aprangsi Karlin Mukti aphan Forest Board Chairman pilo asi la tangda tapi koson penone ASDC pen CPML atum halaso arni kajiton ke detok pen kajithak detok si ningkan phong bong puthot Queensland aphan puthot Forest Board Chairman pithulo lasila bangso ningkan phong bong pen bahini khasi pen nang matha si pilo lasi la koson bang bom si non kita bom age hai Dr. Tuliram Rong Hang CM Kicho Cheng aningkan Piustan aphan border chairman pilo lasi la alang tim hana me chorolo la kipi la bangso post kipi kanajo lasi la antot ki hitum dor deret lo kam jam kheme jati kaching thoria sai tum claim thek theret lo athe ada thang nat tame abar saya bedet lo lasi non Kidobom Kikibom Council Autonomous Council CM Dr. Tuliram Hang Pan Yesemet Nilining Aklong Pan Kachiling Ri Kang Tungke Non Kilang Ji Arni Penke Nitum Khasi Akhedum Pandame Nang Lang Peme Pen Nan Su Sesi Nitum Tame Nang Cherap Chituyun Ye Pandame Nitum Matha Pan Bompo Ulukunchi ben hemari rongphar Karbi Anglong live Kedam tang jak khongni phaisir kebarni adaba por malom lakhaing koi rahini sarupathar BJP Mandal Committee atumpen Mandal Executive amai kangi Tabang somai Balipathar BJP Mandal Committee amai phu Lokhiram rongphara hinpen chari ponsi kongchonbang Hunaram Singnar pen Maya thipialam than ponlo Maya long manpeng alohia manpen MEC kadom terang pi la pen kiongdung BJP klembang phubang phiatum chetong don Mai judet pen MEC kadom terang pe hin pen kedam tang jak hongni phai phor ni virang terang arong along bai kaching koi pena jok adai ke ve bang hiniang musotum apran kedam joi safasing terang arong hundor sing narahem humridam MEC kadom terang pi pen ningduk chipilo lapen bang hini mumar apran kedam joi atumaphan chomrong me arnam arnialong ke dudun longji aphan hemphu mukrang lapen pira sinja long hir jome hang pi ponlo lapen amethang jongjong pen masap akerap setami pajiotekan bokajan pen anam terang Karbi Anglong live Kero pajiro nalito maphan apor ka chipi ben birta nang kilang dona pos pin prime time birta kila ponsi kang toniklo